aka kanya ubishatse wakwemeza ko mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba ibihugu bitavugwa cyane mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari Sudani y'Epfo na Somalia. Ibindi byose biravugwa. Aka kanya ubishatse wakwemeza ko mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba ibihugu bitavugwa cyane mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari Sudani y'Epfo na Somalia. Ibindi byose biravugwa muri iyi ntambara. Ibidafite ingabo bishinjwa kuzigirayo cyangwa se ababiyobora bagashinjwa gukorana n'uruhande rumwe cyangwa se urundi muzirwana muri Kongo. Mu gushimangira ibi ushatse wabishingira ku birego bishya byohoza ari vice president wa Kenya Bwana Rigathi Gachagua washinjwa hoza ari boss we ubwo ni President William Ruto gukorera ubucuruzi bwa zahabu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo agakorana n'umutwe wa M23. Kuwa mbere w'iki cyumweru Bwana Gachagua yagiranye ikiganiro na televiziyo ya KTN, maze muri icyo kiganiro araterura ati this is not right, and he really hated me for raising that matter. Okay. And he was very bitter. Again, he's also interfering with the DRC, and ni ibintu bidakwiye. Yaranyanze cyane kubera iki kibazo. Ati byari ibintu bibi cyane kandi nuko mutabizi ariko arimo arivanga mu bibazo bya Kongo. Ati jyewe ndabibemereye hano ko arimo arateza ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gukorana na M23 kubera inyungu afite mu bucuruzi bwa zahabu bwa magendo. Ati nk'umuyobozi w'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba William Ruto ntabwo ashobora gukemura ibibazo muri aka karere. Ati ni umuntu ubifitemo uruhare kubera inyungu afite mu bucuruzi. Iyi ni mpamvu ambasade yacu Kinshasa yagabweho igitero n'abaturage ba kiriya gihugu. Ati ni ukubera uruhare rwacu mu bibazo by'imbere muri kiriya gihugu. Ni ukubera imikoranire n'umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwemewe n'amategeko. Ati ibi ni ibintu jye na Perezida tutumvikanagaho igihe kinini. Ati jyewe narabimubwiye ubwo abantu bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bazaga kundeba. Jye nagiye kumureba arambwira ngo ibintu by'ububanyi n'amahanga nimbivemo mbimurekere we na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Naramubwiye nti Bwana President ibintu bifite aho bihuriye n'ituze n'umutekano w'akarere kacu. Ati jyewe ndasaba umuryango mpuzamahanga gushyira ijisho kuri iki gihugu. Ntabwo tuzigera tugira amahoro n'umutekano muri aka karere usibye igihe umuco wo kudahana wa William Ruto utagihari kandi inzara afitiye ubucuruzi nayo ikavaho. Kubera inzara y'ubucuruzi afite muri aka karere arimo arashyira igihugu cyacu mu bibazo by'ububanyi n'amahanga kandi arimo arabangamira amahoro n'umutekano muri aka karere. Ati byose ni ibintu naganiriye na President kubera ko nta wundi muntu washoboraga kumutinyuka. Muri bose nta numwe wamutinyuka nubwo baba babibona ko ibyo akora atari byo. Iyo niyo mpamvu yanyikishije kuko nari ndimo ndahinduka ikibazo kuri we. Buruko hazaga ikibazo narakimubwiraga. That is why he had to get rid of me because I was becoming an irritant. Every time there are issues I raise it with him. Ibi ni ibirego biri gusubirwamo n'abayobozi batandukanye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 17 y'ukwa 10 mu mwaka wa 2024 nibwo Sena ya Kenya yatoye ishyigikira icyemezo cyo kweguza uyu Vice President Rigathi Gachagua. Hari nyuma yo kugaragaza ko yarenze mu buryo bukomeye ku ngingo zirimo iya 10, iya 27, iya 73, iya 75 n'ijana 29 z'itegeko nshinga ry'icyo gihugu. Mu minsi yari yabanje nibwo umutwe w'abadepite wari watoye ku bwiganze umwanzuro wo kweguza Gachagua, aho abadepite 281 batoye bemeza ko uyu mugabo akwiriye kweguzwa mu gihe batoye batemeranya n'iki cyemezo bari 44. Nyuma iyi dosiye yahise yoherezwa muri Sena kugira ngo nayo yifateho umwanzuro. Amakosa uyu munyapolitike yashinjwaga yararimo kubiba amacakubiri no gutesha agaciro ubutegetsi bwa Perezida William Ruto ndetse no gukoresha umutungo wa leta mu nyungu ze harimo na ruswa. Ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024 nibwo Sena yateranye kugira ngo yige ku bijyanye no kweguza Vice President Gachagua ndetse nawe yari yatumijwe kugira ngo atange ibisobanuro ku makosa yashinjwaga, ariko umuhagarariye yavuze ko yafashwe n'uburwayi ndetse ajyanwa mu bitaro, asaba ko Sena yasubika icyo gikorwa kikazaba undi munsi. Gusa abasenateri bahisemo gukomeza icyo gikorwa cyo gutorera icyemezo cyo kweguza Bwana Gachagua nubwo atabonetse ngo yisobanure. Basaba bari bamuhagarariye gusohoka mu cyumba cy'inteko rusange nubwo amategeko yemeraga ko bari kwimura icyo gikorwa. Gachagua afite imyaka 60 y'amavuko, ashinjwa ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu, kubiba amacakubiri n'urwango bishingiye ku moko, gukoresha umwanya we mu nyungu ze bwite, kubangamira imikorere ya guverinoma no gushyigikira imyigaragambyo yabaye mu kwezi kwa 6 mu mwaka ushize yaguyemo abantu 50. Iyo myigaragambyo
yaje no kugeza ubwo abayikoraga batwitse ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Kenya, ikintu cyarakaje perezida wa repubulika. Gachagua Rigathi yabanje kwandikira urukiko rukuru i Nairobi arusaba guhagarika umugambi wo kumweguza ku mwanya we. Yavuze ko kumweguza ari intego za politike, ko atari ibyaha yakoze. Yitwa Geoffrey Rigathi Gachagua. Yavutse ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri mu 1965. Abaturage bo muri Kenya bamuhimbye Rigiji. Mbere yuko aba vice perezida wa Kenya, Gachagua yari umudepite uhagarariye intara ya Mathira hagati y'umwaka wa 2017 n'2022. Ubwo William Ruto yatorwaga mu mwaka wa 2022 nibwo yahise amutoranya ngo azamubere vice president. Bombi baje gutorwa ubwo bagiraga amajwi ari hejuru ya 50 y'abatoye bose. Yigeze no gukora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ashinzwe ubukarani. Yari umunyamabanga wa leta wungirije. Yabaye umuyobozi wungirije muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe gucungira hafi ibikorwa byo muri iyo ministeri. Yavukiye mu mudugudu wa Iriga ni muri Nyeri. Se ni Gachagua Liliani, nyina akaba Martha Kirigo. Se na nyina babaye abasirikare barwanye mu bahoze bagize itsinda ryashakaga ubwigenge bwa Kenya ryitwaga Mau Mau, bakoreraga mu ishyamba. Umubyeyi we yarashinzwe gushakira abo barwanyi imbunda n'ibindi bikoresho byo kubafasha mu ntambara. Umwe mu bavandimwe be witwa Nderitu Gachagua yabaye guverineri wa mbere w'intara ya Nyeri guhera mu mwaka wa 1971 kugera mu mwaka wa 1977. Yize amashuri abanza ahitwa Kianyaga High School. Mu mwaka wa 1985 yagiye muri kaminuza ya Nairobi yiga politike n'ubuvanganzo, aharangiza mu mwaka wa 1988. Muri iyo kaminuza Gachagua yabaye umuyobozi w'abanyeshuri abo bita doyen. Yayoboye ndetse n'ihuriro ry'abanyeshuri bigaga indimi muri iyo kaminuza. Yakomeje kwiga kuko mu mwaka wa 1990 yagiye kwiga ibya politike mu kigo cyitwa Administration Police Institute. Yarangije amasomo ye ahabwa akazi mu biro bya President Daniel Arap Moi hari hagati y'umwaka wa 1991 n'1992. Yanakoze ubucuruzi hagati y'umwaka wa 2007 n'2017. Rigathi Gachagua afite umugore witwa Dorcas Wanjiku Rigathi. Yahoze ari umukozi ukomeye muri banki, ariko ubu ngubu ni umupastor mu ntara ya Mathira. Bafitanye abana babiri aribo Kevin na Kate Gachagua. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo irakoreshwa nk'iturufu y'abahanganye muri politike mu bihugu bitandukanye, mu gihe hari intambwe zirimo guterwa zinagirwamo uruhare n'amahanga mu gukemura iki kibazo. Nk'ubu kuri uyu wa kabiri nyuma ya saa sita, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye muri village Urugwiro umujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubirebana na Afrika ni Masad Boulos. Ibiro by'umukuru w'igihugu byavuze ko abayobozi bombi bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro ku bijyanye n'ubufatanye mu guharanira ko hagerwa ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga binini. Baganiriye kandi kuri gahunda zo guteza imbere ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'ingenzi haba mu Rwanda no mu karere. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali, uyu mujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afrika Bwana Boulos Masad yatangiye yifatanya n'abanyarwanda kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ubundi asangiza abanyamakuru ibyo yaganiriye n'umukuru w'igihugu. President Kagame and I discussed a vision for a closer partnership. Jye na Perezida Kagame twaganiriye ku cyemezo cy'imikoranire irushijeho ikomeje. Ni imikoranire igomba gushingira ku mahoro n'ituze mu karere. Mbere y'uruzinduko rwanjye hano nishimiye kuvugana na Perezida Tshisekedi, Perezida Ruto na Perezida Museveni. Kuri jye uru n'uruzinduko rwangaragarije uburyo amahoro arambye ari ingenzi cyane kuri aka karere. Dushyigikiye umutekano n'ubusugire bw'ibihugu byose byo muri aka karere. Hari kompanyi nyinshi z'abanyamerika zashoye imari mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ifite icyerekezo cyo kuba igicumbi cy'ubukungu kandi ifite umuryango mugari witeguye gushyira mu bikorwa icyo cyerekezo. Twiteguye gukorana n'u Rwanda ngo rugere kuri iyo ntego. Iyi niyo mpamvu gushaka igisubizo ku makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ari ingenzi cyane, kubera ko bizafasha gufungura amahirwe atarakoreshwa muri aka karere. Mu biganiro byacu Perezida Kagame yiyemeje gukomeza gukurikirana iki cyerekezo cy'amahoro. Ndashaka kwemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziyemeje gukomeza uwo muhate kandi ziteguye gufasha mu kurangiza amakimbirane. Ni iherezo ry'amakimbirane rizafasha ibihugu kurinda umutekano w'imipaka yabyo kandi bigashyiraho umusingi w'iterambere ry'aka karere. Uyu mubano
urimo amahirwe menshi kandi turashimira amahirwe yabonetse yo kuganira n'abafatanyabikorwa bacu hano i Kigali ku bizakurikiraho. To discuss the way forward with our counterparts here in Kigali. Muri uru ruzinduko Bwana Masad Boulos yari kumwe na Corina Sanders ushinzwe ibikorwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Uyu yagizwe umujyanama ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kane. Uru ruzinduko yakoreye mu Rwanda nubwo yabanje gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Uganda no muri Kenya, nibwo rwa mbere akoze kuva yahabwa izi nshingano. Mu nzira zifitanye isano n'iyi gahunda kandi yo kurangiza ibibazo bya Kongo, Abanyamerika batatu bari bafungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye basubiye iwabo nyuma yo kudohorerwa ku gihano kijyanye n'uruhare bagize mu kugerageza guhirika ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaburijwemo mu mwaka ushize. Kuwa kabiri w'icyumweru gishize nibwo Perezida Felix Tshisekedi yari yadohoye ku gihano cy'urupfu akigira igifungo cya burundu kuri Marcel Malanga Malu, Tyler Thompson na Zalman Paulun Benjamin. Bari barakatiwe igihano cy'urupfu mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize, cyemezwa n'ubucamanza bwa gisirikare ku itariki ya 27 mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, gihinduka ntakuka ku itariki ya 9 y'ukwa gatatu. Itangazo ryo kuwa kabiri ryasohowe n'ibiro bya Perezida Tshisekedi byavuga ko igihano cyabo cyo gufungwa burundu bagiye kugikorera iwabo muri Amerika. Ibi bibaye nyuma y'uruzinduko Masad Boulos, uyu mujyanama mukuru wa Perezida wa Amerika Donald Trump kuri Afurika, yagiriye Kinshasa mu cyumweru gishize akaganira na Perezida Tshisekedi ku ngingo zirimo no kwiga ku masezerano ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ishoramari. Iryo tangazo rivuga ko abo batatu barikuwe mu gitondo cyo kuwa kabiri bisabwe n'ubushinjacyaha. Ni igikorwa cyagizwemo uruhare n'abayobozi ba gisirikari, ab'ubucamanza n'abashinzwe binjira mu gihugu ndetse n'abategetsi bo muri ambasade ya Amerika i Kinshasa. Ni imfungwa zaherekejwe n'abashinzwe umutekano kugera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri zerekeza muri Amerika, aho bazarangiriza igihe gisigaye ku bihano byabo nk'uko itangazo ribivuga, ubwo ntibazigira bafungurwa. Iryo tangazo ryongeraho ko iki cyemezo kiri mu muhate wo gushimangira umubano wa diplomasi wo mu rwego rw'ubucamanza n'ubufatanye mpuzamahanga ku bijyanye n'ubutabera n'uburenganzira bw'abantu hagati y'ibihugu byombi. Mu kwezi kwa 9 mu 2024 abantu 37 barimo abanyamerika batatu, umwongereza, umubirigi n'umunyakanada bakatiwe igihano cy'urupfu nyuma y'uko urukiko rubahamije kugerageza guhirika Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bose hamwe abantu 51 nibo baburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare. Iburanishwa ryabaye ryagiye ritangazwa kuri radio na televiziyo by'igihugu. Abo bagabo bashinzwe kugaba igitero ku itariki ya 19 y'ukwa gatanu mu 2024 ku ngoro ya President no ku rugo rwa Vital Kamerhe, umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi. Icyo gihe yari hafi kugera kuri uwo mwanya. Christian Malanga, umunyamerika ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukekwaho kuba ari we wari uyoboye uwo mugambi, yiciwe muri icyo gitero hamwe n'abandi batanu nabo bari kumwe muri icyo gitero. Umuhungu we Marcel Malanga, umwe muri aba banyamerika batatu basubijwe iwabo, mbere yabwiye urukiko ko se yari yamukangishije kumwica iyo yanga kwitabira icyo gitero. Tyler Thompson we yari asanzwe ari inshuti ya Marcel, uko ari babiri bafite imyaka 20 y'amavuko, bakinanaga umupira w'amaguru muri leta ya Utah muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umunyamerika wa gatatu ni Benjamin Zalman Paulun, yakoranaga ubucuruzi na Christian Malanga. Igihano cy'urupfu kimaze imyaka igera kuri 20 kidashyirwa mu bikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakatiwe iki gihano cy'urupfu bafungwa burundu.